Assalamu alaikum dostlar. Bugün 3 январь saat 4. Бұл Қарақол лыжа тебүү базасы. Қаралач эмне деген киши. Мына скипаста аябай очередь. Аябай көп киши. Биринчи видеону азыр киргизем, аны да көрөсүңөр. Уна койгонго орун жок, мен поворотко токтоп бери басып келдим. Карагылачы эмне деген могу лыжаны детский жагын карасаңар, киши Ош базардагыдай экен. Скипас очередь, киши көп. Бирок эс алуу аябай мыкты болуп аткан окшойт. Ошондой достор, силер да үйдө жатпагыла, келгиле, лыжа тепкиле. Мен деле өзүм бияка лыжа тепкени келгенмин. Чокмун таң атпай үйдөгүлөр келишкен лыжа тепкени. Анан аларды алып кеткени келип, биротоло видео түшүрө келейин. Hello. Ho. Where are you from? India. India? Do you like our sky bus? Ski, I don't know. I don't know. Why? Because I didn't practice. Do you study medicine? Yes, medicine. Bishkek? Dentist? Medicine, heart surgeon. Heart surgeon? Жүрөк хирург? Yeah, cardiology. Do you like Karakol? Yes, it's very beautiful. Beautiful. You are first time in Karakol? Yeah, I came first time and it's very beautiful. Mountain is very good and it's very snow area. It's covering very pine trees. Good. Have a good rest. Yes. In good guest luck. House, I get very well guest house in Karakol, and also the reception is also very good to treat. Very careful. Жақсы. Рахмат инем, давай, Караколго салам десең. Say Karakol salam. Karakol salam. Давай. Мына достор, ушундай эс алып алатсыздар. Бардыңарга рахмат. Буюрса мен унама барайын. Дагы бирөөнүн аркасына токтоп койдум эле, ал чыгып калган болсо, мен тоскоол жаратпайм. Каналга катталгыла достор. Бардыңарга чоң рахмат.